Unsay gusto ninyo sa inyong kinabuhi? Malipay mo o maguol? Kusgag tubag. Way maguol. Matod pa ni Propeta Isaías sa atong unang pagbasa, ningon siya diri, ang mao kini ang giingon sa Ginoo, ang inyong manunobos, ang balaang Dios sa Israel. Kung tumano ninyo ang akong kasuguan, mubaha ang inyong kalipay sama sa suba. Ang kalipay kuno ba, mubaha, basta tumano nato ang kasuguan sa Ginoo. Nya, kumusta maron ang inyong kalipay? Nagbaha o nihubas? Kamong mga asawa, kumusta man inyong kalipay ron? Nagbaha o nihubas na? Basin baya ang luha na'y nagbaha, dili na ang kalipay. Ang mga bana kaha, kumusta man ang inyong kalipay karon? Nagbaha o naglimaw-limaw na lang, niya, jutay na lang kayo. Mga ginikanan, kumusta man ang inyong kalipay? Nagbaha pa in relasyon sa inyong mga anak? O sige na lagkusmod ang inyong mga naong? Ang mga pari kaha, kumusta sa kang among kalipay? Nagbaha ba kaha? Murag ni aksyong baha kay daghan naman sa dang gitugutan nga mo simba. At least dako-dako na sang kolekta, makalipay na namo, basta na ana. Di lagi, basta magtuman ta sa sugo sa Ginoo, mubaha gyud ang atong kalipay. Ngano man, tungod kay matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang nagsunod kanimo Ginoo, nagbaton sa kahayag sa kinabuhi. Wa gitaong malipayon basta naas kangit-ngit. Inig brown out gani, kana inig brown out, pastilan, maguol gid ta. Nya nganong ang Ginoo kun sundo nato ang iyang kinabuhi, hayag man ang atong kinabuhi, malipayon man, tungod kay way sugo sa Ginoo, way pulong sa Ginoo nga dili muhatag nato og kalipay. Tanan yung sugo sa Ginoo makalipay gina. Agree mo, disagree. Kinsay mo agree na ang tanang sugo sa Ginoo makalipay, taas ang kamot? Kanang muuyon ba? Muuyon. Jutay raman. Kinsa man ninyo dinhi ang musupak nga moingon nga dili tanan nga pulong sa Ginoo makalipay, taas ang kamot? Uwa man. Usbon ako ha. Ang dili mo isa, iya sayawa ha. So kinsa man kinsa man ang muuyon nga ang tanang sugo sa Ginoo, tanang pulong niya kun atong sundon makalipay, taas ang kamot? Ang di mo pataas, sorry na lang, giangko na mo sa yawa. Na siya. Hala, kamong mipataas sa kamot. Mutuo mo nga kanang sugo sa Ginoo nga nag-ingon, ibaligya ang tanan nimong katigayonan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos, makalipay na nimo o makaguol? Kada bang ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos? Unsa man na? Makalipay, makaguol? Inaotot ta, makalipay. Testingi lang na karon, panahos tingkulikta, ihog ang tanan imong kwarta nga naas imong bulsag sa imong pitaka, ihog diha sa kolekta. Tanaw na to, iniguli nimo, malipayon baka? Testingi. Lang. Diba, ang dako kay ngisi, ang pare. Dako kay ngisi, tindaghanag mada. Makalipay na, dili. Makalipay. Unsa may nakahatag nimong kaguol karon? Naguol ka kay wa na kay kabayad sa kurente.
Nakaguol ka kay wa kay kabayad sa tubig, naguol ka kay wa kay ikamintin sa imong balay, sa iyang mga pintal o uban pagpagpanglimpyo, nagsige na kagyaw-yaw, porting daghanan nimo kasakit tungod ana, ibaligya ra gud na tanan, di ba? Wa na jud kay kaguol, wa na kay kurinting bayranan, wa na sa tubig bayranan, wa na sa kay limpyuhanan, wa na sa kay kuralonon, kanang kuralon kay mangigi ka, wa na gid tanan. Kanang imong kwarta, oy mahadlo ka na, nga sakon kag kawatan, nyag imo sang ibutag bangko, sus naarbay mga hacker, basig mahurot sa niya kuha ni, makawat, kuyawan ka na, ihatag ra gud na tanan sa pare, di ba? Relax na kay kastanan. Kaasa imong kwarta day sa taas pare. Nindot na kayo. O na siya pinaka-relax. Mo na ang mahal nga Birhen Maria, inahan nga pobre kayo. Wa gud siya kapa-eskwela siyang anak, si Jesus. Wa siya kapa-eskwela. Pero naguol ba si Maria nga wa siya ikapa-eskwela siyang anak? Naguol wa. Wa maguol oy. Si Maria ang iyang nahimong bana, pobre kayo. Wa man gani ikabayad sa ospital, mautong didto na lang taon siya gipaanak sa pasungan. Didto sa bahis mga hayop, kay wain tao ika-afford ang iyang bana, bisa nalas pagbayad og iyang anakanan. Naguol bas Maria nga ang iyang bana pobre, panday ra? Naguol? Wa sad, malipayon kaayo. Nga naman, kay si Maria, ang iyang pagtanaw siyang kaugalingon, sulugoon sa Ginoo. Unsay ihatag sa Ginoo niya, mauna na. O kahibaw siya nga makalipay gina niya. O nalipay gid kayo si Maria. Nga naman, wa kay eskwela si Jesus, sige silang kuyog, siging kuyog. Tanawan ng inyong mga anak na sigig eskwela, labi ng butaas-taas ang grado, hapit di na mutagad ni mo eh. Di na hapit tagdon ang ginikanan, labi na gyud makatrabaho na gyud. Wa, lisod na kay mutagad. Maninghag pa. Tanawa si Jesus, o maway say trabaho, otro sang panday, awa gyud kasinghag ni Maria. Suod kay sila, close kayo. Kinsa may suod kay tanan, kanang mga dato o kanang mga pobre? Ang mga pobre mas suod kaysa mga dato. Tanawan ang imong silingan nga mga dato, hapit mo di magtingganay, wa mo'y tinagdanay, mahuman na lang na usa ka tuig, wa mo'y tinagdanay, kay isig magkural ang balay, nya suod, sakyanan, igawas, sakyanan. At tanawa na mga pobre nga nagsikit-sikit ang pultahan, inig-able pa lang nimo, dahil mahing buntag, na kay bugas, isa why, ano ba, tinagdanay na yun? Di ba? Aligri kay kinabuhi, oy. Basta wa kay kwartang daghan, pero daghan kag kwarta, mangoral na ka, igihan na kay kastanan, isip pa na kaayob, kusog na kay maninghag, muingon sa din ng imong silingan na nahibaw sa unsa kasuna, ingon sa naong baya murag unsa, murag sa kinsa da. So sa una rin ang mangayo namong buang-buang dako, libakon pa ka, may ratag, mabangga, matinuod na ba sa usahay? O na, kanang kwarta, makapahata ginag kagubot, kahasol, kabalaka o kahadlok. Mo na bulahan kamo kung inyong ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Na, sugot mo na dili. Man mo'y klaro. Si Jesus, diris Ebanghelyo, ingon siya, pagka wagi ayo ani mga tawhana karon, bisag unsay isulti, supakon, mura kunog mga bata ba, nga naa nag-standby sa merkado, kanang mga bata bitaw nga libod suroy, di gid na mo patuo sa imong isulti, o mo patuo na, murag langaw ba, nga inig-ana nimo, mulupad, mubalik ra sana, kanabang magtuman gid sa ilang gusto. Naman ko yung mga bata dito nga silingan nga libod suroy sad. Sa una unom ra na sila kabuok, karon niabot ng mga napo kapin nya muanha man na tinagaag pagkaon, buntag, udto
Kulto, gabi, tagaan pagyog, kwarta, ana, kada ginaadlaw. Niya nga ko rin yung ihangyo. Ayaw mo pagsagbot-sagbot, ayaw mo pagsaba-saba, ayaw mo pangayo og kwarta sa manimba dinhi. O pader, ikalipat ako, ngayo na yun. Sagbot-sagbot saba-saba din. Igabot sa nako, ilong na sad. Sorry pader, gay pagkaon pader be. Paklan na sad. Wa pa mami 20 pader, tagaan na sag 20. Naganday nga tos computeran. Inigbalik na sad, hurot na. Magsige na sad paatbang-atbang, saba-saba na sad. Dugay-dugay na giming kuyog, di gyud kay mo patuo. Nga naman, tungod kay dili pa sila kamaong maminaw. Kamurong ni adinhi, unsa man mo, liwat mo ang mga batang libod suroy o dili? Kamao mong maminaw? Maminaw mo? Ayo, maminaw day mo. Nya, musunod mo sa inyong gipaminaw. Dili. Parihara mo nila. Maminaw, dili musunod. Muna diri sa atong kuan, tubag sa Salmo, ang nagsunod kanimo. Importante kay ng pagsunod. Matod pa ni Kristo sa laing bahin sa Ebanghelyo, ningon siya, ang tao nga naminaw sa akong gisulti, apan dili mutuman niini, murarag taong buang-buang. Buang-buang kuno na kanang taong maminaw, nya di mutuman. Tanawa ng buang. Maminaw na nimo, pero di mo tuman. Kay buang man. Pero ang tao kuno nga maminaw, niya magtuman sa iyang sugo, mura kunog tao nga maalamon. Muna diri sa atong Ebanghelyo, niingon diri si Jesus, apan ang kaalam sa Dios milutaw nga tinuod diha sa mga nabuhat niini. Pag-abot ko ni Juan, San Juan nga magbubunyag, wa jud ko tumukaon si Juan og kaon nga kanang huygong kaon ba? Dito raman to siya sa disyerto. Nya wa sa to mag-inom og bino, wa to musagol sa mga palahubog. Ang gisulti kuno sa mga tao, giyawaan. Giyawaan si Juan nganong di mo kaon, di sad mo inom sa mga naanda nilang ilimnon. Pag-abot sad kuno ni Jesus, kaon sa siyag maayo, muinom sad siya kuyog sa mga palahubog, ginganla na po siyag. Sana, ulit, palahubog, o higalas mga makasasala, ginganlan siyag makasasala. Nganong wa man katugkad ang mga tao nga si Juan nga magbubunyag, mao ang the greatest prophet nga gihimos Ginoo. Nganong wa man sad katugkad ang mga tao nga si Jesus nga nagsigig kaon, inom, kuyog sa mga makasasala, mao ang manluluwas sa mga makasasala. Tungod kay ang ilang gisaligan, ang ilang huna-huna, dili ang ilang pagtuo sa pulong sa Ginoo. Kanabitang analyso nato ang pulong sa Ginoo. Tistingin na imong tupad. Imong tupad ba lingian? Kablita ba? Anong imong tupad? Gilingi sa mo, lingi sa. Lingi asag na ba kay tupad? Sige na. Nakay tupad. Kablita siya, kablita niya. Ing na siya. Sa tanaw nimo, anak kos Ginoo o dili? Ing na. Pangutana ba na? Anak kos Ginoo o dili? Sige na, pangutana. Musanong ba? Musanong? O mura gani guwara, di gani mulingi nimo, kanang tawhana ga-analyze na anang iyang rason ba? Kung saan ko pagkaanak sa Ginoo aning panuway dako. Saan ko pagkaanak sa Ginoo aning libakirang dako. Mananaw na siya. Kana bang analyze na to? Pero kita ba yang tanan? Sama ni San Juan, sama ni Jesus, pulos ba yata anak sa Ginoo? Kinsa dinhi inig ampo sa amahan namo, nga dili mo ingon amahan namo, kinsa dinhi ang mo ingon amahan nila, amahan nilang padersyano, ana. Amahan namo Nya kinsa mo ingon nga amahan namo naa kas kahugan, amahan namo naa kas kabarang,
amahan namo naa ka diha sa bunturan. Wa, amahan namo naa ka sa langit. Kaklaro ang atong gilitok. Unya ngano man nga inigtan-aw na nang imong tupad, di man ka makaila nga kana anak sa Ginoo. Kamo mga asawa, magtan-aw mo sa inyong bana nga nagsigig hapyod sa manok, unsa may inyong isulti? Ang sa inyong isulti? Ang sugarol dako, ang animal, ana. Wa gyud diri ka panghugas, wa gani ka pagluto, di gyud mutabang nako, siging hapyod ang iyang manok. Nya ang iya sa gyud isulti ato kay asawa man siya, wa na gani gyud kahapyod nako. Ana. Ayaw oy. Nagpatian ako. Ayaw. So good karon, ikakita nimo sa imong banang gahapyod sa manok, ingna dayon, Lord, ang imong anak ay kusog ay mo hapyod sa manok. Ana. Nindot kay na. At least nakahibaw ka nga anak din as Ginoong gahapyod sa manok, di na pwedeng kasabaan, di na pwedeng balikason, di na pwedeng yaw-yawan kay anak nas Ginoo. Kanang inyong mga anak, kusog kay mo duwa sa computer. Paspas ra ba kay mo duwa, di hapit mukaon, di hapit matog. Nya di ra ba mutagad kay nimo, porting tapulana. Nya mukaon sad, dako sa kay kaon, hotdon sa kaon tanan. Nya bugo ra ba pa eskwelahon. Unsa may imong isulti ana? Ang uban ra ba ninyo inyong buybuyon? Dadagko lang na inyong kaon, sige kong pakaon ninyo, mga wa mo'y ayo dinhin, mga adik na mo anang computer, mga impirno mo anang inyong kan, ingon rabas padersiano, maimpirno mo, inyo pa kong ipasangil. Ayaw. Siguro naman gina silang maimpirno, pero ayaw na lang nagsulti ha. Ingna na lang, Lord, ang imong anak, padong nas impirno. Ana? Mahal nga birhen, ang imong anak, ang igsuon sa imong anak, nga si Jesus, padong na ginis impirno. Kay di gyud kamaong manglimpyo, di na gani mo tabang nako, di na gani mo tagad nako, masuko pag yung paundangon anang iyang duwa des computer, padung naginis impierno Lord. Mao day na ang sunod, unsa man? Niila makang anak nas Ginoo, padung mo nas impierno. Unsa may imong buhaton? Pangutanas Ginoo, unsa may akong buhaton, unsa may imong isugo nako Lord, aron makatabang ko ani niya nga dili unta madayon og adto sa impierno. Pangutana. Mao na nigingon nimo gasigi na manighapyod ang akong bana sa manok, unsa may akong ikatabang aron di na ni maimpierno. Moingon din ang Ginoo nimo, ihawa ang manok. Nya pakan-a ang imong bana. Inig-ihaw nimo sa manok, inighatag nimo sa imong bana, moingon din imong bana, diin maning manuka day nga himsog mong kaini. Siya kadto nang imong gihapyod-hapyod. Tanawa di ba, ikabyanas naong nimo ang kananaang sabaw sa manok. Hapakon pa kaana sa hiwa sa manok, animal kang buanga ka. Balikason pa kana, igtatari na tunako sunod buwan, imong iihawng panuwaya ka, patyon ti karon. Ingon di ka nga tos Ginoo, Lord, ang imong anak, mupatay na nako. Nya maingon sa dayon ang Ginoo, pagpakamatay lang. Kay mao sa nay gibuhat sa imong igsuon nga ginganlag Hesus, anak ni Maria, nagpakamatay sa dihang gipatay siya sa iyang gihigugma. Ana, may nga ka, halano, kanindot di ay, dool di kasi imong bana, dong okay ragyod. Sos, patyon di kasi imong bana, ini kadayon ng kabugto sa imong kinabuhi, may nga ka, nothing gonna change my love for you. Ay, ganyan. Mo sa nang gisulti ni Jesus, di ba? Katong hapit na siya mabugto siyang kinabuhi. Ingon day siya, amahan ko, pasaylua sila, kay wa masayod sa ilang gibuhat. O, di ba? Nindot kayo. Saan? Buhaton na ninyo, dili. Kinsa to'y mubuhat, ana, magbaha ang inyong kalipay, og ang kalipay nga naa ninyo, mutakod pagina sa laing mga tao, hangtod sa katapusas kalibutan. Muna nga si Maria nga miagi ni anang maong kasakit, ang kalipay niya nagbaha,
My soul rejoices in the Lord, my Savior, matod pa sa mahal nga Birhen Maria. Ang akong kalag naglipay, nagsadya diha sa Dios nga akong manluluwas. Nya kay nag-awas-awas naman niyang kalipay, mitakod ngan hinato hangtod karon 2,000 years ago. Sobra na 2,000 years ang kalipay ni Maria, mitakod gyapon nato, mo nang nanimba mo ron diri, mo nang napari sagko. Sa una dinhi, sige naman kong kanta-kanta, diha choir, Legion of Mary, ana, tanaw-tanaw na mga chicks, panagsa, ana. Wa ko'y hunahuna nga magpari, pero tungod kay nisuway kong paduol og maayos, mahal nga Birhen, og pagsunod ni Kristo, nibaha sa dangakong kalipay, hangtod nga nakakita ko, pagka mga 1994, nga gusto day kong parion sa Ginoo. Sood ko 1995 pagka sa seminaryo, pagka 2004 June na-ordain ko pagkapari. Karon sige na kog misa dinhi. Sa una adto ako dito, karon diyan ako diri. Sa una ako'y anao Sibot, karon ako nay tigdawat sa Sibot. Sinan ka ana, di mo baha imong kalipay ana. Ang naman, ang Ginoo mo'y mo pahiluna natong tanan kung magsunod ta niya. Usaragi iyang tumong, kung mosunod mo nako, mubaha ang inyong kalipay, mubaha ang inyong grasya, ug mutakod na ngadto sa sunod nga mga generations. Kamong mga ginikanan, kanindot unta kung ang inyong mabilin sa inyong mga anak, mao ang kalipay nga Diyos nun. Pinaagi sa inyong pagtuman niya ng gugmang Diyos nun ngadto sa inyong mga anak. Dili siging kasaba, dili siging yaw-yaw, dili siging panghapak, pagsiging pangusi. Di na makatabang, yawan una nga mga buhat. Ayaw nag-ibilin sa inyong mga anak. Kay ipatakod sa na nila silang mga anak, hakpak sana, ana sana, pisti inatay sa nang iyaw-yaw ana. Ayaw silang binlig ingon ana. Binli silang praise the Lord. Binli silag, maging sino ka man, mamahalin kita. Binli silag, gipasaylo na nako imong sala. Bisag imo pa ng bukon ang tanang baso diha, di gina makapausab sa akong gugma nimong anaka ka. Bisan pag yawan o na ka. Anakot, ka na mo inindot. Sige, suhay na ninyo. Lingian na imong tupad. Imong tupad ba? Lingian. Niya, sultihi siya. Ingna siya, andam kong magpakamatay para nimo. Ingna ka no? Sige, ingna. Kanang tupad di ba? Andam kong magpakamatay para nimo. Niya maingon sa siya, una-una lang kamatay. Saan di lagi kayo mauna? Basta nahigugma. Di ba? Nasa sakto. Muna makaingon yun si Kristo, ang kaalam sa Dios nagpakita nga siya tinuod diha sa iyang mga nabuhat. Unsay nabuhat ni Kristo sa iyang pagpakamatay, kaluwasan. Unsay nabuhat ni Maria sa iyang pag-antos o pagpasakit kuyog ni Kristo, atong kaluwasan gihapon. O kung mao na atong buhaton, apil na ning COVID, wagtang ni. Mawagtang, padayon tang maghigugmaay, padayon tang magsunod sa pulong sa Ginoo, dili sa pulong sa tao. Manindog data katong musunod